Afrika Borwa e tobane le kgatello ya ho tshwara mopresidente Putin ha tla sebokeng sa BRICS ka Phato. The ICC law is the law of the Republic of South Africa. We have signed to that. Mopresidente Ramaphosa o re qeto ya Afrika Borwa ya moraorao e tswalwa ke ka mo ICC e sebetsanang ka teng le ditokelo tsa botho. And there's also been commentary, I believe, from Amnesty International, where there's been a reflection on what many people believe is an unfair treatment. Kantoro ya mopresidente e re qeto ena e ikamanya le dikgothaletso tsa seboka sa bo 55 sa naha sa ANC. South Africa remains a signatory to the ICC in line with a resolution of the 55th National Conference of the ANC held in December 2022. Bahlophulli ba ditaba tsa dipolotiki ba re ANC e batla ho bontsha hore ha nke lehlakore la dinaha tsa bophirima. I think the trouble is that the ANC doesn't want to be seen to be siding with the West, you know, in terms of the imminent ruling that Putin must be arrested. Kantoro ya mopresidente e re mmuso o lotha ho hlomathisa molao o tla sebetsana le dintlha tsa ICC boemong ba lehae.